بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المعجلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. Aisyokona lolo rainada ikamanara keda aparasha nupono hatomono awasha kolapa alo Ramadan elapa lo kailon konyelolo ilosioni aisisha unuda akware adopete neje ito maparasha nupono aparasha tomonu no awasha kolapa alo Ramadan akware dani nenyatai Lailatul Qadr akware na pedorosho akware na ngosbibi akware na ina pakina akware na ipuch baloka suban kwa nata inero o Qur'an ni kama narakira akware nini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إبلا الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في الأولى إنا أنزلناه في ليلة مباركة بأبيت تشوت أبوتو سو إجيسوتو إتابولو القرآن الكريم في ليلة مباركة تما كوارنا أرنشو تما كوارنا أنغوس بيبي إنا كنا منذرين أبيت تشوت إرايشو لو إكوينيا ناركا إتونا فيها تما كوارنا إجيسو نرى القرآن يفرق كل أمر حكيم nisa akwareda na etutu bioloka subane kangoli bore kere yene beita somauno okaru angole buntongaren akware ngini na nyaron be Lailatul Qadr nisa akware no buloka subane ijesu e Qur'ani nisa de bala loka subane kotomo suratul Baqara be shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran bella pala ramadani nisa la palo buloka subane ijesu Qur'ani ولapalo nisi Jesu ntoloka suban e Qur'an jumlatan wahida e Qur'ani kere anyono to mono itabo angon la launan al-lawhul mahfuz usuluka suban ay Jesu ne Qur'ani ila sama'i dunya to ma kujuna ko pa kolongana Baitul Izza to gongole nyatai Baitul Izza ubuluka suban i Jesu ko to molapa la Ramadhani to ma kwarengin na Lailatul Mubaraka au Lailatul Qadr فيها تما كوارنيني نسدا أكوار نادا يفرق كل أمر حكيم نسا كوار ناي توتو بيولوكا سبان كانغولي بوركيري نسا كوار ناي سوما لوكا سبان ebudget le karu ale bunyo ngaren angoli karu toma kwarengini na Lailatul Qadr nisa itutu bioloka subani kangoli bوركيري yene betai somaunu o karulo ngaren ngon usoda aiti tinkini ikie malaikana yatakinto loka subani innera no ikamana rakeda akwarengin na Lailatul Qadr otomano sura che bala kwa nata a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi Lailatul Qadr be abeita chut apotu so e jesuto e tabolo al-Qur'anul Karim fi Lailatul Qadr to makwarengin na Lailatul Qadr akware na Lailatul Qadr e jola palo polo la Ramadan kanuna re Qur'ani oponi jesno la pala Ramadan si Yesu to loka subani so akware ni ja apara shanu ponu atomon no awasha kolapa ala Ramadan ni saba loka subani inna anzalnahu fi Lailatul Qadr ba potu so e Yesu to e tabolo al-Qur'anul Karim fi Lailatul Qadr to ma akware ni na angos bibi akware na pedorosho wama adraka ma Lailatul Qadr do inyoni bo epedori ay tijani kini jo a akware ni na Lailatul Qadr inyon bera akware ni na Lailatul Qadr
subhanallah ebongo kin loka subhanahu lo peta temare laylatul qadr khairun min alf shahr be akware ni na laylatul qadr eraine jokonoi a depare illa pio ello komiti nyon ba polo ke ayani apolo kebe itungana ni disikere ni kamna reng ay malo kasuban ay jana kin lo kasuban ay tukomono kin lo kasuban koto ma kware angin ikamu jari reng idumuni je ropiti koto moy bada ngolo jana kiti yolo kasubani usite bala itungana ni yeni jana kiti lo kasubani illa pio ello komiti ni sebal nesbi laylatul qadr khairun min alf shahr be akware ni na laylatul qadr edisi bada li somay jo kere to mana kware angini idumuni yero piti lesiti bala alf shahrin illa pio ello komiti nesbi karmosay ikaro kaisa kanyawni kedi wuni keda parashati ikamu jare mai jana kin lokasban koto ma kware angini subhanallah idumuni yero piti le polondoi o ibade do pite ngolo jana kin jolo kasban koto mana kware angini eraina kware no bulo kasban o inaki ainakinet a gift to ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kanuna re ummati Muhammad erasi tungaluda we twaketo raike chikaro we disha kanoi ikaro kaisa kanyape chetwa keto rasi karo kaisa kanyare we lamaro sa kaisa kanyauni kijo konoi nara itungalu kolo before us nations before us ara itungalu iboiti karo kedi karo mathala ni wanjo nabii ilahi no alayhi salatu wassalam erainesi etungali boiti ikaro akwata kanya ngono keda kaisa kan so etungana no jana kiti loka subane keda ibada lo ikaro akwata kanya ngono keda kaisa kan keda jolo itwano rasi kara kaisa uni ikara kaisa ngon karo kaisa kan kwan bodo perja ikamno tunga kwantang nesdo bulo kasban oina kona aina kilit na kwara ngin ikamu jarre ngoy jana kin lo kasban kan ngoli karu kangoli ramadhani to mana kware ni kamu jare ngai jana kin lokasban idumu ni ibada le polonoi so akware ngin khairun min alf shahr raine jekonoi a depare illa pio elu komiti jana ki jolo kasban ko to ma kware ngin tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha to ma kware ngini jesmus imalaikana min bi adadil aswa jesno si malaika no lui puwa kan noy koto ma kwarangi ni jesun loka subani malaika to ma kwarangi warruh fiha ido ujai emoyo da toma o malaika na mupomun nyesida ingare ni kiti malaikan is a leader nesi malaika Jibril alayhi salatu wassalam emoyo loka launa Jibril alayhi salatu wassalam jainesda jesun to makware ngin na laylatul qadr bi idhni rabbihim kotoma achama ikinete na ejakaiti keche lokasuban jalla jalaluhu wa ta'ala fil ula min kulli amrin ko jasida kesi keda kangoli bore kere yene beiti ay somaunu kotomo karwangun nesi titinkinale nesi kesi la subani iborong webeta somaunu karu le bunto ngaren to ma kware ngin min kulli amrin salamun hiya akware ngin salamun hiya hatta matla al fajr akware ngin erai akware na inapakina erai akware na jamama erai akware hatta matla al fajr ituni ne chilare kide akware ngin mame disbore ne pere somonto mana akware ngin era akware na inapakina baloka salamun hiya hatta matla tuni ne chilare kide era akware na inapakina noi bal ذكره بعض العلماء bakasiche period be to mana kware ngina araidi kwenyi dumuni ji kwenyi be mamu kesida e pedorete ay winya to mana kware ngin era kware ni lilingi akware ngin mamu bo nanga kiba parashanwe no nabi boni ne sibo kanuna re qur'ani jesun ta laylatul qadr be apara ngino bo era kware ngin mustamiran angoli karo pakalolo pakane nanga kinara ko paka yomul qiyama era kware ngine je angoli karu angoli ramadhani
ikamune no narren adumna kwarengen so ebu akwarengen da dumuni jobe ijoto ijo ikon bay mamuji kam narren wona dumna ibada ngon nare to anni kam narren jana kin loka suban koto makwarangen dumuni ropiti le polono ikwape tungana nem jana kit loka subane ikaruma sai ikara kaisa kanyawni keda iwuni nisi illa pio masai elukumiti so inachan yata kisi jana kin loka suban koto ma aparashano ano agolo kina la palo kailo inshallah taala shukran wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh